Bismillahirrahmanirrahim. Neme bu üydün usul açık için beresingler de turan bak. O inşallah. Bakalım. Kimler neme? Aybek ha? Aybek şol azamat öz turup na bakıp Kalgan cemaat var Bişkek'te. Ökül bolup geldi. Hanimet biz taş cüret Allah'ım razı olsun. Bişkek'te çok cemaat var. Men esimde ısımdары barlar atayın. Jumaş, Uluk, daha kimler verdi? Talay, Ulay, Kancar Hacı, Sirajin Hacı. Yol borç kim? Kancar Hacı, Sirajin Hacı. Sancar Hacı şıgılıp büt bardık elhamdülillah. Sirajdan Hacı. Men aytayın degenim sültü bir tuğan. Hazır biz bir mıhtı iş jasagan atağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir muhtaç insanga uy salıp bere turgan bolsa, anda oşol uy salıp bergenlerge Allah özü beyişten uy salıp berет деген. Эгерде бейиштен үйлүү болгуңар келсе, анда азыр могул тартып аткандар балким YouTube'га барып, Facebook'ка жарыялайт болушулар керек. Чыгарып койгула. Эмнени айтмакчымын? Кимиңердин телефон номериңер бар? Айбек. Акча которо турган. Кимиңер бар алайды? Жок, мага айткыла азыр. 0708 0708 85 85 08 08 09 09. Mına uşul nomerge dünyanın kaysil burçundan bolbosun akça kotorsoңор uşul nomerge түшөт. Biz sizlerin akçaңарды үнөмдөө менен uşul uy жана ушундай үйлөрдүн далайын салып бергенге жетишебиz иншалла. Men özüm kepildik berem inşallah. Dünya jünön şımalanım inşallah. Mına başladık biz işte. Musulmandын bir tuğanı. Biz özümüzün bir tuğandığımızdı bayakı ho süylep ele til uçunda ele aytıp koyup momentif iş yüzüne öttük inşallah. Başladık anda men dünya yüzündeki musulmandardı şunaga çakırat elem. Aytıldı nomer. Oşol nomerde жазылат misалы sizlerde. Anda çamdagala geç kalıp kalbagala. Beyişten üylü bolğuңар kelse bugünden hazır ukkandan başlap geç kalbagala. Buyursa bu üydün toyun, açılış azemindeki toyuna gelebilir inşallah. Anda başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, Allah Teala bekem kılsın. Kutlu berekeli kılsın. Bismillah. Maşallah. İş kılıyla jürgenler mi? Kişine. Bismillah. Vallahi inşallah. Allah Teala razı olsun. Amin. Ya Rabbi. Özüңdүн ыраазычылыгыңды алуу максатта. Мээримиңе чөмүлүү максатта. Атайын ошол ким эле үйдүн ээси бул? Бакбек агабызга үй салып берем деген ошол мыкты эр азаматтарыбызга Аллахым өзүң жакшылык берген. Шуларды тапкан, баккан ата-энелерине Аллах Таалам өзүң жакшылык берген. Ушул бактакебизге салып, үй салып берем деп аткандарга Аллахым жана салып берем дегендерге бейишиңден өзүң мээримиң менен үй салгын я Рабби. Аллах